Сетенге 6 күнүттен биһиги канал бытыгар Карчы ден сериал көсте турар. Карчы тула эргиер билинги олугу көрдөрөр кийне. Онна айыр бөлөк туһунан таатта жона санааларын үлдестелер. Саңа сериал сүрін исқоғыны телефон нүңі түйкүннәхін кығылғата білігін қанына да тархаммыт кеме. Бұйыл тааттаға манны кугайыға киирен берен 9 кихи барыттан ытыс сотту бұд әбетер ботуччу суымаға кредитке ыяммыт. Бұд үмігер бары қолбан түйертен тақсы мөлуенге албыннаппыттар. Кенестерегер пенсияләқтер, учуталлар, итәтчілер, баллар. Аннара түгереме улахан психологтар олдықтыр е. Оны дөлбі жону біле ыксаталлар, олин жон долгуян ыксыр, олин ити барта сыга калкты туттандар тахан калар. Сейчас, я бегу. Мастан бий кихин албынылар, онтон иккис кихилерин албынылар. Кинени караныттан наллан көрбүт жон бүгүн туох болар ден ыйтыттан тептен күнтен күн кийне эгер кирен ехеллер жоройдор олоктора кайдак салалларын кетииллер. Карчыны эккирети өрүү барыста калар туһунан толкуй, барыта карчыга келенеңнер аныгы олок көстүүлөрө уонны кихи ийийите сиера майгыта ырылычы көстөр. Карчы сериалы күн айы көрөбүт, караманнагыттан көрбүппүт, бейже керген. Кихайы 9 шаска оны кетебит. Үлебитин бартын өмүрүтен бараммытча оларын әрі көрөбүт. Бу сыты калганы онна жон жылгатын жүйрели тутан кийне сценарийын сүрүбүт Евгения Давыдова таатталар бейбит кыспыт. Сценарист быгытынан сүрөктемит тумарыгар онна саңа үлете карчыга Женя сонун соһуччу, оларын канна да бар темелери көтөгөр. Тумарыктан Журналист Евгения Давыдова айттал оғы телестудиятын bir бастың итилләтчите. Оксана Сафроновна Манчурина халаячылар журналистика кружогар тататагы телестудияга жарыктамыппыт. Билигин саха көрдөрөр ийдинерер компания bir тутак үлһете болан үнне сайынна. Мен Евгенияга багары эмете үлете тахарылах, айымнылах, ситихилах боларгар, онна кининен кен туттабын. Жону отойкого олорду угайыга киллери туох түмүкке калыгын келер седелертен билехпит. Жанна Бурмистрова, Степан Атастыров, Сака телевидениете, Татта.